Pratite najnovije vesti televizije Metropolis. Zemljoradnik Obren Stajković iz Vraćevšnice otvorit će u svom selu muzej pokojnih slavnih ličnosti. Stajković je samo u posljednjih 6 meseci u svom bunaru pronašao više od 30 velikana svetske istorije. Otvaranje muzeja pomaže Skupština opštine Vladičin Han, a u ceo projekat uključen je i UNESCO, jer i leševi slavnih ličnosti spadaju u spomenike kulture. Sam Stajković kaže da je još odavno odustao od razmišljanja o prirodi ove neobične pojave, to jest otkud slavne ličnosti u njegovom bunaru. Najverovatnije ih neko preko noći ubaci u bunar, kaže Obren. Ja ih ujutru pronađem, izvučem i stavim u štalu pored prošlog izvučenog. Nemam nekog miljenika među pokojnim velikanima. Sve ih podjednako volim i prema svima se odnosim sa dužnim poštovanjem, kaže Stajković. Vraćevšnica je pre mesec dana dobila prvi hotel. Izgradnja tržnog centra privodi se kraju, a za mesec maj najavljeno je i svečano otvaranje muzeja. Veliki broj turista i radoznalaca iz zemlje i inostranstva prosto hrli u ovo seoce da po prvi put vidi svoje pokojne idole. Red za ulazak u Stajkovićevu štalu, koja je privremeni dom pokojnih velikana, svakoga dana je sve duži i duži. Stajković naplaćuje 10 evra za ulazak i razgledanje i još 10 ko želi da se fotografiše sa velikanom. U dvorištu pored bunara, gospođa Stajković iznala je tezgu sa suvenirima. Najbolje se prodaju čuturice sa slikom Jima Morrisona i mali Bruce Lee opanci. Pratili ste najnovije vesti televizije Metropolis, ostanite dalje uz naš program.